bengakaperform ubesashaya usiburuke nje bengakaperform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba stage yindaba engawuhlonipha umcimbi umthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa umthandeni ebheda nimvume ebheda umthandeni angimzondi mina Married Nation angiwazondi mina umthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo umthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibalekela odakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini umthandeni ezezwakala okhozini uzimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngisho ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda umthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina umthandeni kodwa umuntu mina ngibhedela ngibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into uzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi endlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu umthandeni enconyo thiwa inkunzi awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi ifuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi umthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngixesha uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi hey umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi umthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like a competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlangana emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uzimdola unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje sizokoniwa umfana oyedwa onke lawa madoda lapha stage athula umfana eseyisa hayi ningazodlala ningazodlala ngeke sidelele umfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo ubebheda umthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition ebebheda akahloniphi abanye abaculi akahloniphi ibhizinisi akulona njengoba silazozama ukuthuthukisa lo wamculo makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwe nabancoma ukuthi bazinsizwe hayi guys ngiyaxolisa mina manginonile mina I'm sorry mina manginonile mina ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda kimi isungibheda nje anginandaba noma uyinsizwe engakanani awubheda nje uyabheda umthandeni uyabheda mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo asizile ukuzodlala lapha nathina thina sawufela thina lo msebenzi thina sawuthukelwa lo msebenzi lo thina sibuya kude thina nomaskandi abafana bafika izolo hayibo kahleni nini ngixolisa manginonile